ji Sudanê dest bi bultenê dikim. Îro sê kesan ji malbatekê ji Kobanê li Sudanê canê xwe ji dest dan. Malbata Mihemed Elî Hemşo li ser sînorê Sudanê û Misrê, di navbera Sudan û Misrê de li wê derê ji Rûdawê re ragihand dema ku wan dixwestin ji Sudanê ji ber şer birevin û biçin xwe bavêjin Misrê birêve bûyereke trafîkê rû dide û sê kes ji wê malbatê canê xwe ji dest didin. Bavek û du kurên xwe ne, kesên ku canê xwe ji dest dane, min got bavek û du kurin, kurê mezin navê wî Mehdi ye, kurê biçûk jî Mustafa ye. Îro hezeke pir e zor zor zehmet. Hezeke pir e zehmet bû. Hinek Kurdê me Rojava ne ji bajarê Kobanê ji gundê Bîrreşê ne. Zarokê xwe li Xertûm bûn. طبعا احداث خرطوم شيبون بري خدانا عتبرة عتبرة يبقى انت ايش تناش تشغلتنا يعني ايش يعني زور زحمته رابون هناك عرضنا قصوري فروتن عرضنا قصوري فروتن برانا جيرا هاتن شو بورسودان جو بورسودان جي او زاي خطور بون بيكابكي سوار بون بري خدانا مصرية بالتهريب ريفا ساعات 5 الصبح في الصبح ساعات 12 كده ساعات 5 الصبح كيش بري كوب حدود كان بمسافة كي حادث كرن دكور روي وأويا جانا خاش جدستان ونها أم جدارنا جموية أما فرو ساعات قدم بيجنا وملت مي رجاء كردستان ملت مي كوباني كاستغسرنا كان جين هالوير كده مستشفينا أم جنا دارنا وراي للسودان جوي داري انور مصطفى كو جيراني مالباطا محمد علي همشوية للسرية بالريفا دتشن هاي السوداني القلمنا انور مرحبا من سري وو مالباطا محمد علي همشو صاغبة من حسكر بزانبم بويار اف حادثات شاوات شي بويا انور الو دنجي متيتا دنگی مته انور دنگ نوچ ما خواستم وی بویاره بشوپینن براستی محمد علی همشو و دو کرین خواه ده بویاره که ترافیک ده دما کج سودان ج شر درویان مصر ده خواستن خال مصر بپاریزن بره و بویاره که ترافیک حادثه که ترافیک چید با محمد و هر دو کرین خواه جانی خوش دست دادن انور کو جیرانی مالباطی كده بخوين انور من جارك انت بيجن برا سري و سري مالباطا محمد علي همشو صاغبه حادثه شاوات شي بو يا انور دنگي تباشتي دنگي تباشتي انور بل دنگ يا سودان وزانن سودان شر انترنت ما بقول كسر يقول علي طمال علي محمد علي حمشو جندي بيرشنا كل بيت كوبايا بلي الو دنگي تتمن انور دنگ بك شوري بك دنگي تتمن بلي نه تلفون باش کاردک السودان شر نه انترنت لوی داره کاردک مخابن ایرو سه کس دما کج سودان دچون مصر برای و جانی خوش دست دن هر سه کوبانی نه با و کدو کره خانه محمد علی همشو هر دو کره خو مهدی و مصطفی نه چوب کن یعنی محناس کر بیتر زانیارین زیاده تر بزانبم لی جوی داره نه تلفن کار دکن نجی اینترنت ایرو سر سبه ریوبری خسر کسین کل سودان آسه مابون دخواستن وگرن هجمارا وان 161 کس بون هاتن وگراندن بریا بالافرخانه قامیشلو در باسی روش آوای کردستانه بون دناو وان دا جن و زاروک جی هبون لگور اندامه که کمیته وگراندن خلکه زیده تری 1000 کسین
جروج اوی کردستان پرانی و خلک کوبانینه لسودان آسمانه و اوی هول بدن که دوان روژن بیدا وانجی وگرینن لسودان ج 15 نیسان در باسبوی و شر دنابرا ارتشا سودان و هزن پشتگیریا بلزده در کتیه و حتی نها زیدتری 900 کس هاتنه کشتن و به میلیونان کسی کوچبر و در به در بونه. اف در بالافرگاه قامشلوی لروجاوای کردستانه پشتی دروازبون آمه که بسر شر نافخوی سودانه رهبریا خسر 161 پنابرین روش آوا و باکور روشالات سوریه جوی ولاتی و گراندن. اف یکم کوما کوچ برای کوچ بالافرگاه پورت سودانه بو بالافرگاه قامش لوتن و گواستن اوا گواستن پشتی مه که جهولن کمیته تکلین در وهاد کو به برپرسین پشگیری تکنیکی را در رهبریا خسر ده هوانگی دکر داکو سوریان ج سودان درخینن دمک دهکو دما مهکیه شر سودانه دناورا دو جنرالین هری بهزن وی ولاتی دست بگیریه و بو اسده مامرنا 705 کسان و هری کم 220,000 کسی او ولات بجی هشتنه. بجار زبیر روداو